Hadian kejing opediang ya kejing ujor na kisamla hakabia day berkejing bamla jongki ban apply ya ki post ki balaj Shillong Government College of Engineering. Wat hadian bagi la pendap ya kejing pulie na kalyang ke Education Cell ke Hinyo Trap Youth Council HYC haka arpusan terek unai wing araja arpusan kala lej ban ya kendu ya Vijay Kumar Mantri Commissioner but Secretary Katanat Education ke Sorkar Jilla ban pan kejing pensyai halor kini. Habakran sekilat pathai kubor na kalyang usamla en lang sawian Education Secretary ulaong babun ki samla ki bala pendap ya ke combined courses halor ke electronics but electrical kimla satia ban apply ya ki kam ki balaj namar baka website kam pediang ya ki bat kani kala bu jing e ya ki samla wat kam wat jam. Ulaong bana kaliang u Commissioner but Secretary ula pensyai bakadaw kadai bagi officer kim dan jing tip badan kata ka combined courses bat kumta ula kular ban penbet ya kani ka kam bat ban penjalan biang ya katarik bagi samla kin yo ban tap ya ki kam ki balaj kata hadu ka khat wei tarik unok pra arjar arpusan. Nakaliang jong ka JC Education Cell CEC mtaga si jamit ngeliyo bani kendo bat Secretary Commissioner jong ka Education Sir Vijay Mantri wah bedai bat ka post advertisement ka bayadai bat ka Shillong Engineering College bedai dan rimba ka advertisement men apply direct Oktober arja pesan ka ba nakaliang jong ka Meghalaya Education Recruitment Board ka advertise ki post jong ki lecturer hangte ka Engineering College dan naikli kini ki post untuk lecturer ka electrical engineering ke assistant professor civil engineering dan assistant professor electrical engineering ndrai hani pat ka kadaw pat ka isu ka bagi wan mungkin du kalong ba kiban ki kena ki bala phone ini ki candidate ki badai ki bapuli hakalan juga combined subject kata ka electronics bat electrical ndrai haba ki persang ban apply hakani ka post mo ba online nakaliang juga sistem kam simna accept ka reject da ba ong ba nomor ba kanila tho sya tang di electrical ka ta concern ka jini yo punya trend bat ban panjing bersya nomor ba yo bat bersya sa uskatli jong kata junction ba ki dan ki kena mo ki belum combine subject kata i ka electrical bat ka electronics komi kini ki candidate mo de ban sya ban kin apply bat de ban sya ro ban kin tap te nakaliang jong ka department kalau ong ba kelas dit kali RPU trek ini dokumen bah kani kejung kedua kejungi nak liang sekretari jo kebetulan education lah ai ka assurance ni ba ki kena ki badan ni ka combine subject ki bapuli ha ki recognize university mo ba le ka combine subject ha ka electronics bat ha ka electrical kila bat kinong eligible ban apply ya kani ka post lecturer ha ka po ka Shillong Engineering College bat ang score ban pa ba ya ka last date di sya kilabu RPU trek yang matakan nikah yang matakan ni hilai teliki post balai yang tay hindrai hadin ka jing keren bat jing tuklar jo kasang nakalian jo ka nakalian jo ka education department kan kular ini bahkan extend ya ka tarik hadu khalwai tarik mereka kena lesi kinang yo opor sa atayo ban apply kini ki kambar itu ki kena ba ki badan ni kata ka combine subject electronics electrical bagi semi kan ka kabu bagi apply thamai nomor ba hadin kini ka jing keren nakalian ka department kelai ka insurance ki kena lo ni jogo jinsya nakaliang ka department mo nakaliang isin nakaliang ki officer kim sim latip badan kum kata ka subject combined subject mo rai ki kena ki ong kumbaki kumangalaong baki dan ki kena ki boleh approach ni ki liyor bani keren baki HOD mo matai hapo ka Shillong Engineering College rai makiru kila jumpa ba jinsya namar ka subject kadai ko ju ka syllabus kadai ko ju kamta kamdan kanu ka jing e mo ban sya iki nomor ba makiru kilong eligible today tang daw boleh sigi ki officer ki sim tip mo ya ka ik ba long lene ka ik ba ja kami ka course mo today halor kita kenong remba nakaliang ka department kam sim tip rem ta kasi hadin bangi ji kdu jong kasang kilai ka jing pinsai bat kilai ro ka jing kular ba ke nadu ka mentak si bat hadu ka khalwai tarik ka di kelas jet ki kena ki berni ka combined subject ha ka electrical bat electronics kila ban apply ki di post nakaliang jong kasang ila yo ban ya keren ro ka sekali jong ka education long ba kum kini ki jingja kini shu banja maraba long nakaliang ka department ro ka di ban pinsai sya ki officer ki ba kamdan ha ka level ka ba kam support marba bon sing officer ji kim tip ha rai namar lada ka jalong gumni na ka pors ka por hoy kum hakani ka benta ka bamta ki khna ki bai thu yangi kum ki nongilam chiki si ki wan man approach mo le si ka long pat ka jimutai ki sumut pat lada da ki ki post
mo kiba kena kimi thu inu lani kimnur ban approach inu kila su ngap no katai ka de ka jinduk nang ka bakrau kam tam ki kena semla kasi juni ma kibala pendep ki jipuli repair tengi la kentu yo ya ka tanat jukusan ban nalish kmat kum kini ki jinja kim di su banja bat kini ban pensyai tik patek bat ban petro ki kenduan apa ki advertise kini ki post apa ki department sokar lembak tanat jukusan Hakade kesngi na kalyang kaseng kala keliru halor ke scholarship ki samla puli hakaban na kalyang u commissioner ulakular ban pelat no haswa ubenai no pra. So kajing itu jengi minta bagi menteri de kajing wan jengi kedai ru halor ke mentah bagi kena ki kini ki bayok scholarship ki sek kli sengi kasang nak kapor ba aduk ni senam ladap bat mentar hadin bag kila fun sengi kena nang nang yok tang kemba kafas installment hendak nang kli mangi mentah ulah tu ngi ba ulah de plat habarok kena de plat 40% bat ya ka berapa persen ke barang sak dan supply nation mentah swab Christmas kita nak ngi ko mesti kena ba su section sini nak support kepada scholarship hak jing tu jengi ulah ular ba hapo jongka swab ke Christmas dan supply no scholarship bar hak badai berkena ka CM scholarship ulong ba yang tu ka nam tak tu scholarship ru hapo ka khatam trik jong bulan Desember selap ban plan no ya baru ko am kumbalong tak mud ba barok kena kelayo lu tang ba kiyo tang 40% dari ke 40% plan sa plan no po jong aswan Christmas kum jong ang tu ya tu 40% sa plan no lu di berkan ta aswan Christmas Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.